ni tayo hadin bauba Osborne Karjana Presiden Kesoyong Block Congress Committee ula kenno bakajing sya penduk tiket jeng haka parti banyakun ya ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC nanong spung soyong kedai namar bala lilam ya ka dauba Vincent H Palau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee berupa Neil Antonio War Presiden ke East Khasi Hills District Congress Committee syauba Nathaniel Remai uba Vincent Ulaong bakajing ai tiket Shaki Kertong ke Syong haka State Election Committee. Hapapan jingkan tho halor ke jingkan no uba Osborne haka no paisngi jaga spau tarik ukala lengkot araja arpusan uba pala uloong baudai paralok baruba Osborne Henry ke tiket kam daipat ban ong tang badai parlok on yo bed uloong bauba Osborne ula di ban sya yaki waipat ki bakwa apply tiket na ke parti banyakon na nong spong soyong MDC constituency. Kumban syukro baka Kongres na kani ka constituency ke tiket Kongres kala let coba Nathaniel Remai ubari kun jong MLA barim ke soyong uba HDR lingdo bam kwai hadwa rublay baruba long unoy lam barat ba ke Kongres men ba udang im. Ti ba aswan de prolog ba chan bat ni wan haba baro pro ki phet uton ke jing i kum ye tre lang ngil ai tiket iu. Nathaniel ubadon bat ni taki kpa su taki postnam upet aku tu buat mereka compulsion swabun pet uduan habau kun uduan paibian uong ailat penganjoi tu Kongres ini ban ai lat ke taruh. Dia aku tu buat ba kimut ban ye join Kongres gilet so ba Osborne umpen ira kata ka interest ban ailat iki ni ke parti ban ni habsin garai. Beginu ki bakwa ban yele ni ban ailat iki bakin apply. Ban ai tiket ketika komiti ndai ngam di Antonio kata ke singi per udah presiden jong ke blok lade ban sya iki baro bikin apply recommend recommend nang tap hak se district kulam le kata ke district kale jadi ke district ke recommend ham tur hak district ka hak ki observer kisem ba na baro kam biang kam la Nathaniel kejing kena ni ba na balong presiden Antonio balong presiden kam lagi kejing kena ndai kejing kena kam de nam ta ka personal ke jong ni ji sha Osborne utiu personal perlok jongah ndai ni perkat ke personal ni perkat ke kam publik ke kam parti kam de ke kam personal ngan ayo para ngan ayo perlok ado mentahi nasno ku Osborne de perlok ndai udon ko hok bat kena ndai ting pat ini ban perkat ba kani ke parti kamde ke jonga kamde jong Antonio kani ke parti ke di jong barok ni hab ailat ke purely ke jing ai tiket yo Nathaniel ke di haka sur ke bengi osnyo na ki paiba ke sur bengi osnyo na ki nong tri ki bobon kata kada ngi ai tiket kamde re ban ong ba nila le siliang yono kata ke jing ja telasali sisngiro na try kan don ke reaction na po umroy kandon ke reaction po penusla kandon ke reaction moplang ndre menni komiti jongi kile ya la keren ba kita ba lada ka decision jongi ke jingrai jongi ke de na kamenta simet na menta ke interest ke parti ndre baro ni yahun ba kani baro ke interest jang ke parti tengah try ki baik ba kin sarai hi ba lada ni liak siap kemat ni liak siap kemat ke jing keno kandon hang ni tai mlai hi be pelalong presiden bandai heying hasem kam snong kam thau kam politics ke keno adoni ni de ban ready ban face kita ndrai akerman baki baik ba kin seno thu ba kan ni kam de ke balek tang na drong la de humroy ke recommendation ke de na block na district te la da de apa penusla ro ka don baka blok ke recommend ke district ke blok ke claim recommend ke district ke recommend bat ki observer ki recommend te kata hai ka don ikendiat hang nen tai ndri namta ka jimbha te mlai ke jing keno te ngi hab accept hi ayu hi ndri ko bama ong pi ba ni persangkat bala ban iba ke parti hakmat ke personal hadin ke parti ke kata ya baro te baik kin sarai Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.